Dnavaru peta de jim Havalamın tçavayı Kulu derdi Khad girim Delalamın tçavayı Hazar salin serte cenk Atın kuştin mirhaslehen Ceşnun Eurus için bedenk Sersalamın tçavayı Sersalamın tçavayı Şarugun geçtu İran kerim Jiyanlime zindan kerim Deruhundur talan kerim Bermal amin tçavayı Vazif roja Tabkim buk Hanna bakin Estuneynuk Bugarinim Bisharusuk Bimalamin tçavayı Bimalamin tçavayı دست خوش خیراتی برنامه ما ناخیره دابم تماشاوان نیجا دوی برنامه خود جی ام به هنرمند ممت آتلرانن ام هیوید کن بوان هستوینی خورد و به موزیکاوینی خوش و دلواجی المالی و البر تلفزیونی و به برنامه ما خوش و گشت ببین برای ممت سپاس موقت دی ساعت برنامه ما و تا ولو مکیف خوش کر و هات نخواه ناخیره دابن اجی سپاس کم و مد دعوت کرش کیف خوش بوم زبار مفسترانا تیا کتانا جگوت یا برو مری بونه راسته هلبست برو مری نویساندیه موزیک جی مرادی چکریه و مرجی خوند تناو آلبوم دکه مخوند و ایروجم گو روژه ویم ببین دناو وشینی ده ناوا تقین گری مگوز وسترانه بیجن جدلی من اواد سپاس مالاتاوا ام جی تماشاوانی خور بیجنش بوک زیدن حقیقتانه به تزازایی بسلی خواه تزازایی که باش تزانه لیتف کرمانجی تو مره دفعیبه بلا بزانم که یعنی اره ناناش بوی خوی ifade کرنه ده بلا بزانم که تزازایی yani küçüklüğüm ve az diye akıra zazaki dağıfım le bu Kurdi az bu politize ulu bejim kurmancı اره strane xwe kurmancı nivîsand can zazaki jî dinivîsînim lê hêla nivîsandinê bêm kurmancîya min xurtire lê di axaftinê de zazakiya min an jî em dibên dimilî em nabên zazakî dimilîya min xurtire û wekê din ez Tirkî daxifim her jî zimanê xwe wek zimanê min dihesibînim kîjan ziman bizanim ez dixwazim bi wî xwe îfade bikim di nav zimanan de ez ew nabînim ferq nabînim zazakî jî yê me ye dimilî jî yê me ye soranî jî kurmancî jî yê me ye rast بگومان حسین حتی ناز بان مسیح بالبیم تدرکتن نه یک جه برین و یک جه وندا و یک جه جحر بو
از نشان جهره یکمینه از باورم جاری یکمینه دویمین ونده و سیمین جی برین برین درکت یا دا وکی سولو ام ببین برناوی من برناوی محمد عطلی سی آلبوم مهن وکیدن بلیوانان دما کومادن گازده ناف کومان رژیم از خبتیم دو آلبوم جی خو ما تج کوما دنگی آزادی ناسکر یعنی از سرناوی خوب بجم استانبولی بوم جوان سالا و تجی کوما دنگی آزادی وک سولیستی وان یک جوان بو تستران بود و پاش رت جوان وقتیا و تو وک محمد عطله ایدی متناسکر کوم بلاف بو يعني حركي بس خوازم انك تبحث سوي بك يعني مخص توي بيجي يعني يك جي بشتي سالي نوتيد ناف كرداد كوم برتشتين بوبولار بون كوما فلان كوم وبيفان كوم نحو جم نافيون بيجم بالدهان وباش تشبو مثلا ايدي حر هنرمندي بلكي خود ده شخصي خود خودت يعني دفي قلت بلكي فكرين كو هنر تشتكي تاكي كسي يجي جالي كيفه بلكي جرانجيا يجب جراني تاكي كسيه وتجي دفردت تشتك ترجيح كير وقت ما مدى تيجا متناسكر تكرهنا كي بحثا بيه كيف ری سازی کابل استانبولی بناوی ناونده چاندا ستران دوردم به هفرت خبتین کومادن آزادی جلور بو وکیدن ناونده چاندا مزوپوتامیا هبو متکوم هبو پر سازی هبو جوان کرد المتروپولی داتن با هف فیر کردی دبوم هفدون ناست کرن موسیقا کردی ناست کرن لیکولین گور در فتن خوام بین لیکولین هب قاس ام بین کورایی بکورایی آنجی بزانستی نه یعنی قصد کتن دسمه مدانین با هف لکا کرد حیانها چکرنه در حقیقت موسیقی ده کرد چکرنه نزانی بوم جاهل بوم براستیجی سه کس داتم با هف دبون کمک شخور يعني ما هو قاس موسيقى يجي الناس نذكر براسي يعني از تشوفون نمارس دخنت اسطنبولت اواهي سازي دخند مجد فينا بربيجن لزانجها ميمارسين يلدز تكنيكي بو هناك اول روجنامه‌گر بون هناك مهندس بون چه زانم دناو مدى مارانغوز هبون کارکر هبون ام دهاتم باهف و موسیقى چه ذكر کومادن گازی جوان یک بو داوی سالن نودی ام ببین هناك کوم بلاف بون هناك دوام کرن کوما ما بلاف بون و اجی موسیقی و نقطیم يعني موسیقی برحز ذكر مگو ازی دوام بکم بناوی خواه ازی دوام بکم 5 سال درباز بو جار درکت دوره ما دوام کرشت حياة ایران آت الباكور بلكي نظام برشيد شواي وكيد شواي نظام الباكور جرسي باش كنت شوبينه وحجم موزيكاتك از بخود زانم يعني وهناك تارزكته شويك يعني ام بجن شوازكته جداهي كنت موزيكي رقابات دستريانجي كنت الجيتار دخل بر وسا آرامي وها هم خوشم رواتش يعني زو صاد بين مكتشاف دريه خوز بيجم اف ترجيها موسيقي اف شكلي و اف شوازا و جبوت تشتكي تشابو دما كوميدا دا سبيكر بري متنبول ليدا مستران ندقوت و قد ندف كريم ازي ستران بيجيكي مدقو ازي بستي عن شيبكم قوتنا عم بنفسيني جتنبوري من حسكر مدقو ازي تنبوري ليخم دورة هفالي مقو دنجيتا خوشه ببيشي يعني فدينك يعني فدينك اري فدي جيبو بلاي فدي جيبو براسي مقو هناك جي حسكرن حيا يروهات سباس جبو قوتنيتا لي ابنا مثلا من ادبيم يعني تشتكي جواكيه اسفنر وقت تشتكي جواكي دبينم وقت من قلق كسنن قلق هفالانكو بتنبور بجيتار بعمرندن وبدنجي خو موسيقى كردي دخوازم بيشتا بن اجي جوان يكم لو ما تشتكي جيروكي وتشتكي جواكيه قلق وربي حسب عندن
Mesela tiştek dim Mehmet balamrik şimdi mesela gele kes gava kustrane Muhammed Şeyh o yayı yendi dibejin yani zede hoşam rovnaç ya rast. Gava müştek o dari kir az bon adız nebum. Yani hoşam şu. Ve çoğa yani ev nuans çoğa cemte peyda. Skarım veya bejim stranên Kurdî de an jî stranên gelerî de em bibên cewherek heye. Vê ku meriv wî cewherê berê bibîne û paşê wî xurtir bike. Zêde qelebelik em bên zêde sar enstrûman, qoro, nizam çi bikevin nav carna tama wan jî ew dibe, kêm dibe, sis dibe. Mihemed Şeyxo teqalayî kir, an jî aram tîgran em bibên. Çawa müzik çê dikirin? Biskebû, an jî cûmbûş, tembûrek. Carna jî tu tiştine bû, bi dengê xwe. Em bên aramî bû. Yani bi xwe cewherek bû. Mirov ser müzika wan eger bixebite, bixwaze bixebite, divê ku ew tama zêde xera neke. Bi vê ewkê ez dixwazim sestan bisekinim û nizanim ji min hat nehat, carna tê, carna nayê. Olay albümete de xuyanın yani konserada. Tiştekî din divê ku dedî em jêra çi dibêjin bi Kurdî de fonetik awaz a Kurdî. Ser wiya divê ku stranbêj epkî bifikirin. Ser okey. Yani ez ê çilo bêjim deng, dirêj, dûr. Wek tiştekî tiyatral jî ez wilo difikirim. Yani xebat dixwaze. Sediset divê ser bixebite yani wî dengezkarim çawa derxim. Li mesela em dibînin ne hin stranbêja de di grup yorumdu komekiya Türkayî di Qizilirmaqtı ya jî İlkay ya jî Ferhat Tunç. Gava ku stranê Kurdî dibêjin pir xwe beloq dike pir em bêjin wisa dibêne absürt. Yani gava ku darî dikî tu dizanî ku Kurdî nizanin. Yekî ku zimanê û heta di nav hin hunermendê me Kurd jî evek xwe dixuya kirin. Yani Kurd beslê xwe lê tedî zêde Kurdî nejiyayê Kurdî mezin nebûyî belkî cînin de yani nel Kurdistanê mezin bûyî belkî ya jî Kurdî mijûl nebûyî zêde. Gava ku distrêt dizanî ku awaza Kurdî negirtî yani qirka wî ne qirkek Kurdî ye. Yani rastiyek heye ku em asîmîle bûne. Sedîset rastiyek e lê divê ku em vê hember vê polîtikayê em jî hinek tişta bikin tu zanî. Erê em asîmîle bûne, em zimanê xwe baş fêr nebûne lê xebat tiştekî din em dikarin bixebitin. Hîs bikin erê û hîs bikin ka ev gotina çi ye? Aram çilo gotiye. Mihemed Şeyxo çawa gotiye erê. Xebat dibe ez wilo difikirim. Vallahi temaşavanê me bêjin çima stranekê di navê Mehmet. Dixwaze em îro me Ji bo em bên temaşevanên Stêrk TV ez kîjan stranê bêjim ez sê cara bûm nîvanê televizyonê jî hinek stranê xwe li wê derê jî min got dibare nebe bira ez stranekê din bibêm. Li albûma Birînê de helbest ya Mahsar Qara müzik jî min çêkir. Gula ber bîhna min. Gula ber bîna min lê eşq û evîna min lê
بمن رجاري بكن شاهي عدلي مني بمن رجاري بكن شاهي عدلي مني تشاورشي غزالي گردن زراف دلالي تشاهي عدلي من چقاس شوخو شپالي ريچونا تيا قازي بش زراف تيلا سازي بمروت سكشتم بس بكافي نازي بس بكافي نازي بس بكافي نازي بس بكافي نازي ناي 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 قولي صورته هنايا زندي زرت بعضايا دلي متشا وطنت اقر للسر دادايا دلي متشا وطنت اقر للسر دادايا تشاورشي غزالي گردن زراف دلالي تشاهي عدلي من چقاس شوخو شپالي ريچونا تيا قازي بش زراف تيلا سازي بمروت سكشتم بس بكافي نازي بس بكافي نازي بس بكافي نازي بس بكافي نازي دست خوش ساعت خوش مالی آقا Mehmet, Portugal'de berdesteme yanha binavi Hamud Diyarbakır ya ku herkes nizanı u kesek nizanı. Evet. Evet. Evet, xozmene ki bahsa web ki jwa xanaya iletişime derketi u nizka salekeyi. Zborum te ser Ahmede Nivisandiye Portugalya ser heneki mimariya ve jberkutuja avahi. Mimari kuçeyin Diyarbakır'ın ben palqenvi u افکر کو در کت پیشی و تشوانی بسانتنی گیت کرد بحثا بی واجب. بری و مدخواست در حق دیاربکر است نکتشتا بنویسیم لی در فت ند کد دسمن در فتک کد دسمن چاوا زانگه دخبتم زانگه مردین ارتقلی بشا آوای سازی و ویدری خبرت کمن دکترای ام بین هی و جمر قوتن هناك تشتا بنفسينم ليه كورين تشيكم مش جو ازي سر دياربكر بفكرم وبنفسينم وف برتوك دركات تخص وقت تقرت نيسان دناوي نزيد الصالة وبوينيج قال لك زبورم وينيج يعني وينين دياربكر سورة ويج قال ويني مجي كشانت بسمع من يسريات دي كشانت زينب صلاح كنجي هي فوالا او جارشی و هنک تشتانی با هف شارداریه ما هنک فوتو پیدا کردن و وکیدن هنک آرشیوان آنیم با هف و پرتوب درکت. براستی نام کرده ایدی بالام دکشین هنتشت که گلک ناس نامی مهنن شخنی کرد بونی یعنی امتحان هنرمند ناسکین جالیه گدنجیت آواهی ساز يعني وك كسك أكاديميسيان جي زانجي الوجد خبته وكاريتني ديجي هي كجبو كتب جي وتشتي تك تنكيت كار بحثا وي باشا خويا أكاديميك شبكة بيتر تسرچ خباتي خود ماشينه تباشا أكاديمية ده حتى سيروج تشم ميدين وتيم جيانام نابرا دياربكر ميدين درباز بس كارم ويا بيجم İsa'da zanga Ahmedi Dicle'yi medersada müzik zki mrof ternake berem viyabin mukhabın ala müzika Kurdi bereve yani derfetini kemen
û me ji bo pera ji bo ziktêrkirî jî vî karî nekir. Ev ji bo me doza zimanê bû, doza azadiyê bû. Hê jî ez wilo dibînim. Ji bo min karê profesyonelî ne müzik e. Ez zikê xwe ji mîmariyê têr dikim. Ev 15 sal e. Me üniversite xwend. Me zanîbû ku bi muzîka Kurdî em ê zikê xwe têr nekin. Yani em ê zehmetê bikişînin, em ê hinek tişta bikin lê ne ji bo pera. Hê jî ez wilo dibînim. Loma me xwend û em xebitîn, niha jî ez li zanîngehê dixebitim, wek kar dibînim. Ne tenê kar em bin, ser mîmariyê difikirim, dixebitim, jî hez dikim. Ev jî mesela çandê ye, tu baş zanî. Çand tiştekî fereh e. Yani navda em karin bê müzik jî heye, wêje jî heye û tiştekî ciyekî mezin jî mîmarî digire. Ez van tiştan ji hev dûr nabînim, cuda nabînim. Li ser müzikê dixebitim erê, lê alîkî ve jî ez bi wêjeyê jî alaqedar dibim, ji helbestan hez dikim. Divê ku meriv di nav edebiyatê de bijî, wexta ku meriv müzikê dixebite. Mîmarî jî ji bo min kareke wisa ye, lê bi awayekî profesyonelî dikim. Müzikê xwe ji wî karî jî têr dikim. Baş e. Hinekî min ser müzîka te û taybet jî gotinên müzikê. Gelek jî ez dibînim tu bi xwe dinivîsînî jî û yên klasîk jî ku te gotin jî heye û taybet jî demekê te rehmetî Arjen Ariyên bêjin. Te gelek min ramûsan veşartin geliyekî û hin stranê helbestên wî te kir stran. Tercihê xwe çawa dike divan mijara de? Yani peyv û müzik ji bo hevdû temam bike. Ama 20 sal bû ez dibêm 20 sal berê bûm. Rokî rastî hev hatin cîkî. Wê royê min hevdû nas kir min û Arjen Arî. Wê demê kêm sazî ye bû Amedê tê bîra te jî yani Kurdî qedexe bû ji xwe yani navenda çanda Mezopotamya hebû û Medkom hebû wilo tê bîra min. Ez dibêm li Medkomê bû me hevdû dît. Me rex nekir. Gotinên we sistin, gotinê nexurtin, bixwînin, bi wêjeyê bi helbestê Kurdî alaqedar bibin. Min ji jêra got ka helbestek bide min ez jêra müzîkek çêkim. Wî jî Mihemed o da min. Sê helbestên din. Mihemed o di albûma me ya Komadengê Azadî albûma Fedî de heye. û negirî. Helbestê wî min çêkir çû xweşa wî jî. Erê cesaret da min. Got dewam bike. Tesîra wî li ser müzîka min bû. Ez pir xweş yad dikim, zû çûm. Dû re helbestên din hatin, işte ji kê beste kir ji Abdullah Pêşew, ji Kemal Burxay û dû re hinek hevalên min alîkarê min bûn wek Lorîn Doğan, Masar Qara û min bi xwe jî cesaret hat min got ez ê jî hinek tişta binivîsim. Berê dimilî dest pê kir. Ew stranek te ya dimilî heye hinekî wisa zindî jî ew stranê peyvê te gotin niya? Peyva min vîsand, müzikê jî miradî çêkir. Erê saxavê şino nîno. Dixwazî bixwînim. Valla bixwînim. Bila ji bo bana zaza xwe biz nekim bêjin Mehmet şîvê de bi zazakî napêj. Nezanyeno vireto namim nezanyeni vireto çimim
Persnikene esseken Seninle halimi perişan o Serrimaji vereni Madure vengima jebinere Neresa ne aysa rojema Ne aysa mavurdeji perişani Sebki 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 Sevaji Sevaji Gulam etori Sevaji Kenni penno Bakhti minni wiyeno شنو 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 زوري مش شنو زرة مش كيانا أوسي مرمانو نينو 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 هوني من نينو لا 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 Sebki, 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 sebki Sevaji, sevaji Gulam etori sevaji Brivani memo شافو بختي ورشو مفا مشو 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 كيتو مفشو زرا مشكينا أوسي مرمانو نينو 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 هوني من نينو لو جنبي توني بانو اونجي زرا متانغو شيري بيري شيري بيري شيري دستم وانگو زرا مشکینا اوسی مرمانو وانی 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 وان خمی کامیو سعد خوش سپاس کنم چمانی مثل امشو سبشن آنها خبرت شوانن ممت و تو خبرت که خورو زازاکی فکره یعنی آلبومه که تنه زازاکی تنه زازاکی نه نه دیسا حیانا چردار بکر از مولو دام بکم جبرکو جیانا مولو بچه یا نورماله از کسی که سه زمانی من و خباتی مجی سه زمان دام بکن آنجی چه بیشن زاراوا yani düz zamanın bejin ye zamana gizde Kurdi de zarava kurmancı sazaki u Türkiye bu away az devam bıkım xabatçına heri davi ma albuma peşk navi peşk ma çekir ji helbestên bro meri nezi 20 kes em hatin bahef ve albumekî بهفره چیکر وک پروژه کی شخالا موزیک درکت مرادی بو کوردیناتور بو ارگانیزاتور ج هلبستیم برو مری آلبومک ج دو سیدی بیکتی مچیکر و نهاری ولی که می هجا ج کمامت ج قدروی یکمین دور بون چارنوا فکری قطلای دکتر فکری قطلای نهاستران خودینه باهف یک جسترانی خوند بناوی نانا اره وی موزیکی چکر مگوتنا نویساند و مخوند از باورم ناو سه ماند اوی جکو موزیکی در کفه آلبومانو من روان نه بهفرن دیسا از باورم 15-20 کس وی بیم باهف یک جوان ازم استرانین فکری قطلای جدمین کم آمد حیا ورده استرانی خوانی باهف خواست که آلبوم کو سرچه بکه سلیمان و
Havalini dijte değil mi? Evcihen zbarın evcihen. Eri Mustafa Biber havali me Mustafa Biber aranjoriya vitke. Eji bu malikar, magistranek çekir. Van rojan xabatê me ew wekêdin karê me akademîk devam dikin. Çûnatina min bazana min a Mêrdînê devam dike. Konser henin wekêdin em diçin konsera. Performansaya ev zêde em bêjin mijûliyate dafirandina te ya muzîkê hinek işler nabastin gibi Mehmet? Na ez û nabînim. Yani müzik gor min ji jiyanê tiştekî jiyan dûr ne tiştek ûlo ye zanî di nav jiyanê de ye müzika min. Di rê de çê dikim stranê xwe. Çûn û hatinê de kuçeyan de. Erê yani hev xwast em bên bi profesyonelî ez xwe naxim nav stûdyoyan û nizam ji jiyanê dûr kevim na. Di nav jiyanê de ez goy xwe didim kesên extiyar ka Kurdî çawa bikartînin. Tiştekî ecêb, tiştekî xweş me bîst hema ez not digirim. Dixwazim hunera min tiştekî zindî be, di nav jiyanê de be. Loma ez wek asteng nabînim. Dediğin kez de bej bu koz putuk binivîsim divê serim keleka bahrê di xaneyekî de gomer ki tu ji bo muzîkê çek. Derfeta gûsa ji nakeve destê min yani bikeve dest min jî ez kesek ûlo ninim. Yani di nav sê mehan de cînê me çûm. Çûm Bîngorê, çûm Dêrsimê, Rihayê, Heya Beyt Şebab, Şirnax. Konser. Ji bo konseran, ji bo ger, ji bo lêkolîn em bibên carna merak dikim û diçim dibên bînayek heye cîkê xirbek heye, gundek heye, baxçekê heye, ez dikevim dû û diçim. Manekî derdixînim ji xwe. Di rê de dinivîsînim her tişt. Erê xwe zanim nizanim ez 25 sal di rê de me. Ez ûlû devam bikim. Yani evê de me eger ku tu di rê de nenivîsîn tu nikarî binivîsînî wisa xwe. Baş. Yani ez nealîm me rehetiyê tu zanî di mal de rûne û bifikir binivîs bi hevalên xwe têm bi hevalan re têm bahev. Sê hevalên min ê wek min henin. Serdar Keskî, Murat Öztürk, Ahmet Tirgil. Carna em têm bahev lê didin wek em bibên meşk, kêf di odekî de. Di wê evkê de derdikeve carna fikrên me. Divê tiştekî xweş derket kabise em not bigirin. Stranê me wilo derdikevin. Ez bûya wayî ji hunerê hez dikim. Divê ku huner di nav jiyanê de be. Baş. Em dixwazin hekî pirsên de jî ez bikim ji ber ku wextê me zêde tune. Tu muzîka Kurdî ro çawa dibînî Mehmet? Bi gorî dilê te yî? Bi gorî dilê min. Na. Yani bi gorî dilê min lê ew e. Yani divê ku meriv zêde ew jî nebe. Ji realîtê jî dûr nekeve tu zanî. Yani realîte ev e. Heya em nebin azad. Heya em nebin dewlemend. Heya Kurdî nebe zimanekî azad. Heya Kurdistan nebe welatekî azad. Divê ku em realîst bin. Loma baş dibînim. Alîkî ve jî baş dibînim. Ji destê me hew qastê divê ku xurttir be, baştir be. Lê rastiya me jî ev e. Wek Mehmet Atlı ji xenî Kurda kesên ku yî nas dikin muzîka wî yani me besa min ew henin yani bêtir Tirkî muhtemelen em bêjin wê ên Türk hebin yani ji Tirka wê Nav Tirkan jî henin, li Ewropayê jî henin, nav Ereban de jî henin. Carna ji Îranê ez peyaman digirim. Guhdarê me ez bar dikim henin, li Îranê jî henin.
Yani evine ki tevat ya kutu müzik ke gerduni ya müzik ke navne tevijit ki yani Evi dikim ku uluye. yani gavak haskeriyet hebin urji yani yeki Avrupa jihebe ki Ruslatı jihebe jwalatinde tevat ya ku ev melodiya kutu çet ki ya ev ruhi ku tedu khuyne tedbeji. Evi dikim ku ulu le ev neteni desteminde anji müzikaminde ev gor qavata Kurdanı. Eğer medya me xurttir be, prodüksiyonum me xurttir be, dengê me jî bilind be, belav be. Ne tenê dest min de ye, an jî dest hevalên din. El gori te ev derfetana hediye di çenabın ya bu çi çenabın eğer kem biji ya tüne be. Dibin yani sedem asas eşkeran be, wek me go, heya em nebin azad, ev tiştane gordilê me nabin. Lê divê ku em çekidin profesyonel bin. Profesyonellik yeme. Organizasyon sistem. Yani dünyayı eftiştana çiro çedibin em jî gerek usabın. Yani hinek tiştîmê çav bêjim em alimîne rahatî tizanî. Ji vê rahatî hepkî em dûr kevin yani. Yani em jiyana xwe nek disîplîne bikin tedbêjine. Evet. Disiplin u profesyonelî u kurbun. Divê ku hinek din em kur bifikir servan tiştan. Mana nebînin. Yani em jî gelek mahanê me henin ez barmiş bo gelek tiştane. Yani teve çima müzika te ne baş ve vallahi koma me ne baş ya cem mecne bir derfet me tune. Derfet ki men tembura me xerayê nizamçı. Ya rast. Em ê bi ser kevin. Divê ku em bi ser kevin. Tu hinekî di müzika xwe ya kuyîro ku tu dikî reaksiyonên di konsera de taybetê di konsera de û ciyê ku tu diçê ji aliyê guhdara ve ça hatiye Baş dibînim. Xweş dibînim. Hêvîdarim. Na, organizasyon pir kêmasiyê wan henin. Lê guhdar başin. Ji dil alîkar dibin. Ji guhdaran razî me. Lê ji profesyonelî na. Mehmet Vekilî jî mesela gelek mêvanê xwe re min ji vir dipirsin jî û bi rastî ji ber ku bingeha Kurdiyê jî mesela tekliya te bi dengbêjê Kurdar e çi ye, ça bû ya jî berê jî. Pir gudarî lê dikim. Ser difikirim. Lê divê ku em li wir jî nemînin. Yani ew tiştekî dîrokî ye, tiştekî çandî ye, dema xwe de, di şert û mercên xwe de, çanda me ya em bên esasî ye. Lê rastiya îro ne. Tiştekî din e. Rastiya me çi ye? Jiyana em bên modern. Dünyayekî kapitalîst. Yani wek bîrekê tu dibînî dengbêja ji wê bîrê em vexwin heman biriya xwe jî bimeşin. Erê kaniyekî xurt. Erê. Lê em ne mecbûrin teqlîd bikin. Yani teqlîd kirin tiştekî Ji xwe zehmet ku bên teqlîd kirin jî wana. Nole. ji me jî Kî karî şakira teqlîd bike yani. kaniyekî xurt e. Vê ku meriv ji wan pir tişta bigire. Lê em li wir jî nemînin. Ji ber ku rastiya me neyve em li bajara dijîn. Amed bûye bajarekî metropol. Dema dijital. Ne var? Di pêşerojê de ji xênî û albûma ku te behs kiriya ku hevbeş şûnê pevdûr derxin albûma te ya Mehmet Atlip xwe amadehiyê wê henin gelek. Henin. Hinek xebatê min em bên enstrümantal henin. Tenê müzik. Ser wê disekinim. Nizanim ew kengî derkeve lê ez derfet bibînim ez ê çêkim. Ama binge hey yani. Bingehê ez û evalan em tên bahev caran em dixebitin. Pir tişta hatin bahev. Lê hîna wextê yani pir tişt gerek bên bahev ku albûmek derkeve. Sponsor kê min. Mehmet kesê wek te jî eger ku jivaneke adziya bikin û bê sponsor tuneyê û em bêjin karê xwe baş nakin ji bo konserê te ez dibêjim. Evên dip demek çem dişin yani ne? Yani dawê heskiriyê te pirin û em bêjin gelek kes işte hez dikin û albûmê te jî ez barim baş tên firotin. Yani ji hêla hunerî vez vê bêjim yani hunermendek ji bo çi nikare
جیانا خواه کار ببرحتی ساز بکن سر هنر خواه یعنی تدید دست پێکێ دەمەگۆ هونەر تشتێکی جڤاکیە دەبێت و جڤاک بهەورە پێشتا بچل ji hêla van tiştan em ji çi hez dikin em perê xwe didin çi bifikir tu jî nivîskarî tu helbestvanî em bifikirin bi çaya xaniyek em bin malbatek çi qas diçe pirtûk û sîdiyan û çi qas diçe em bibên tiştekî din em bê çi kunc û cil û berg û tiştên elektronîk û tevîn dibên AVM cê erê yani me goya huner tiştekî civakî ye wexta ku civak zêde pere ji van tiştan re xerc kir huner jî wî pêş da biçe باش ممت زیاده وقت من نما حوالی ما زاده جاره نشانی متکین که وقت من نمایی امی الوید برنامه خوب قدینن ام پرکی خوش بون بهاتناته امی بسترانه که بقدینن لی بری کن بقدینن تخوازن چند تا تجمر بیجه اگر خواهد دخوازن تا گوتن بری سترانه تشتکتونه بازی خاطر خوش تماشاوانه فاز مقاله جواکی کرد مقاله هنرمنده کرد اتخاذ قاله مدیای رولا مدیای مدیا جی رولا که مزند لیزه یعنی مدیا چقا سروان مجارم بسکنه جواک شی هو قاس پی ببن آگاهدار نور تشتيكو مجبوه هنرمنده جو جبو مدیا جي راسته يعني درفتن بروفيسيونيلي کوراهی از خوازم بیا بجم و سپاس دارم صاحبن من سپاس کنم با هاتناته هم کی خوش بون تماشاوانین هجا به برنامه خود میوانه ممت آتبو حتی برنامه کدن ببین بخیر خوشی بخاطری و ريا كوباني بدار تموار خوار قلاني كيش قدلا لسر بشتام بار ريا كوباني بدار تموار خوار قلاني كيش قدلا لسر بشتام بار بشي مالي خندك فقير داري ليفك كتشك دچه سرچیا بگوتنا بافی خوناکه پیشی مالی خندکه فقیر داری لیوکه کچک دچه سرچیا بگوتنا بافی خوناکه نای 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 پیشی مالی بکزنه رندی بدست و بازنه قلنی کچ کدنه 105 بزنه پیشی مالی بکزنه رندی بدست و بازنه قلنی کچ کدنه 105 بزنه پیشی مالی خندکه فقیر داری لیوکه کچک دچه سرچیا بگوتنا بافی خوناکه پیشی مالی خندکه فقیر داری لیوکه کچک دچه سرچیا بگوتنا بافی خوناکه نای 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 Nay 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 nay